vanoi gam tina kuki chate ho zo se na bon chawin jingka pha bulte ni simgate Saturday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hite thu so ngai taw hite aung hlungding February ni sim som ni kho akipan ding Manipur Legislative Assembly in pi to khom na a no confidence motion po do ding akigot na chungchang thu ho a United Naga Council UNC hole milong political party Naga People's Front NPF Front ke khom na ne win izemti a no confidence motion ong ki po do a hile NPF Front atoso lo di win kilol na nei taw vi UNC hole NPF MLA minga hon NPF Manipur Unit President Hawangbo New Mai Chen in Lamphil quarter muna ki hona nei o hi NPF MLA minga hol a mini hi Manipur government noya cabinet minister hi thlonin Hawangbo New Mai to khasim wasum hi thloni no confidence motion cho party dang hon ahin po do wa hi le thu chom hin tin ahin la BJP MLA hon ahin po do diwang chu NPF hon ata san lo hi lo hi izemtia BJP MLA hon BJP government so thu na dinga no confidence motion hin po do wa hi le India khang thu sima dinga semang mo khat hiding hitai tin jong NPF hon phong do vi chule izemtia no confidence motion ong ki po do a vote la na akineya hi jong le speaker in secret ballot ahin bolsa ding chu ta san poi aji chu BJP government athu lo ding chu chi vote la na chu hongki ngam ding hitai tin jong NPF lamkai khatin a phong do e United Naga Council hole NPF hon meeting anei zo nong chun NPF MLA ho Chief Minister Banglo Achievin Biren Singh to ki hona agane UV NPF MLA minga hol a MLA mini in Cabinet Minister Panmun Alu Wahin hichu milong hon thlasu ding ai thle jeng o hitai milong MLA ho chun Tengnoupal district hupsung thangbu mino amin chuma ti mino khusunga ga Jamlut ho Myanmar gammi milong nammi ho Myanmaris Naga illegal immigrants so chungchang thu ho jong Biren Singh to sei khom hi Naga refugee ho cho agoma mi zani le somthum vel hidanovin akiseye chuchi Naga refugee illegal immigrants so milong ho cho NPF in kithupi na theichana kithupi na peding agor hidan jong sei khom vi chuchi Naga illegal immigrants ho cho anal refugee mi zale som yit vel le tangkhul refugee ho mi som nga vel hidanovin aphong do vi Burma gam sunga gale tul hi ung kho sit be na lai ding hi zin Myanmar gam sunga cheng milong hon damle bidanom ding mun ho phachom khata ding in kibel phot win ti azun ta vai pu hon milong ho thu apiu to ki hlon chun Naga illegal immigrants ho refugee ho mitam ta hung Jamlut te ding win jong ki seye junta hon thu api nong chun Naga refugee ho chun Myanmar hinda thlawin Tengnoupal district ku kite gam sung ti mino khusunga hung Jamlut hi wetin thu so ki muchun phong do e Security force on Jani February ni simsagi Friday ni khuchun Kangpopi district Langka khusung vela Akonin Nepali pasalmi ni cho kani khaini bom sunga ki heng bom somni 642.09 grams agi to anmat thau vi chuchi khamna thei pole te ni Nepali te ni cho Kangwi district IT road Bazagra khumi hilthonin Maniras kiti khat to Yambadur ti akimin wo khat hilthoni Security force on search operation le area domination abol na wachun Bisnupur gam gichin la hole kukite che na khusung agizang mulbul la ho akon chun galman cha tam ta anman do vi Security force on chumuna galman cha amad do ho cho 303 rifle khat ball action rifle khat single barrel ni .22 pistol khat le magazine khat 9mm pistol khat le magazine khat number 36 high explosive hand grenade nga Chinese hand grenade khat 40mm HC lethot bomb li sim2 motor bomb khat twins motor HC bomb ni SLR me chang akikap do sa chang som chule galman cha adang tam ta zong naman do vi chuchi galman cha amad do ho chu security force on Nambol police station an pilut taw vi Kangpopi district sunga football ground sunga galman cha apuma football ki chim ho chungchang thu cho Delhi Meeting Coordinating Committee DMCC Honjong Pomos Anau Thu Phung Do Win Government of India in Gamkai Sunga Law and Order Phata in Avekolzo Povitin Government of India Thimo Chanuvi Chuchi Thilso to Kisaichun Delhi Meeting Coordinating Committee Hon
Government of India hinga ngen a bolvin government in atosodo hichi him lethal dom ho hi sube hiu hentin ngen zong bolvin sule government of India in thingnoi mi ho atosodo nga do henlang thingnoi mi ho zosia bonchan sube su hil taw hentin zong Delhi Meitei coordinating committee hon ngen zong na bolvi chamnale mona umsa ne dingin security force on kuki thingnoi mi ho zosi chu agalman cha ho lapi su hilu henlang him lethal puma thingnoi mi ho achalo na ho hi Government of India le Manipur State Government in Dodalu hentin zong Delhi Meitei coordinating committee hon phongdo vi chuchi Delhi Meitei coordinating committee ho chun Manipur Chief Minister N Biren Singh le a council of ministers ho Allahabad khupi sunga kummela apan gala ho chu thimo chanwin Manipur gamsong galitol ho su beding ago povin ho good momong hi wa hi le Chief Minister le a council of ministers ho resign ki bolu hentin zong Delhi Meitei coordinating committee hon and head savin chule gamsung vaipu na kiti hi mopu na khada hin ho thua ki pun khom na ding a hi poin an tipi uv ku ki thingnoi mi hon galman cha puma football a ki chep jing lai win Chief Minister le a council of ministers ho kummila in aga pangwetin DMCC hon phongdo win hi chun avet sa chu hi le avai pu zolo now apot chen khat hi tin zong DMCC hon phongdo win chule ho thu kho sa among a hi wa hi le athunei naw avai pu naw chu mi pi ho kunin hin pi thau hen tin zong DMCC hon Chief Minister le a council of ministers ho an het sa uv United States gamsunga phalnabeya an walut ho India mi ho mi zali le somgit le sagi chu US government in ahin tha do wa ding hitai US military van leng khadin achi sa February ni simnga ni khochun United States Akon in India mi ho mi za le li chu Amritsar airport an polu do hi chuchi mi za le li ho chu Punjab le Haryana state Akon hiuvi United States in India mi tha do dinga god ho chu mi zali le somgi le sagi hiuvin iti le tha do diwang asei chen hi la yuvi US gamsunga phalnabeya ga senglut ho India mi ho tu sana ahead do hi mi zali le somgi le sagi bo hin la yuvin aban bana hin mat do be te diwin zong ki seye government in mi zali le somgi le sagi chu amin ho le khumin ho kichite in ahead do taw vi sangni le ko kuma kipat United States in phalnabeya US gamsunga ga senglut ho India mi ho mi sangsom lenga le zagup le somgup le get chu India gamsunga ahin tha lutaw vetin External Affairs Minister S. Jaisankarin phongdo e India mi ho mi za le li ho akut ahen pe ova ahin tha lut naw chunga parliament a sele sa tam da anumin chuchi chungchanga External Affairs Minister S. Jaisankarin adon butna chun chuchi athil bolu chu United States in phatsota akuna ahin chi pi pe o hitaitin Rajya Sabha a External Affairs Minister S. Jaisankarin an phongdo e Hamas tinoi mi hon amat hola a Israel mi ho mi thum chu tuni khule Hamas on hin thla do deu hitai Israel in zong chuchi mi thum ho khela Palestine mi ho mi zale somgele thum hin thla do ding o hi tuni kho a Hamas tinoi mi hon ain thla do ding ho chu Ohad Ben Avi Elisa Rabi chule or Levi holo hiuvi Elisa Rabi chu Hamas tinoi mi hon October ni simsagi sangni le somni le thumni kho na madu hitan ain sumite ho azinu le achate numei ho anathapi ova chule asupi pa josi zong amat ova Hamaso khudnoya umpet chun chuchi asupi pa josi chun thinan tuin athilong chu Hamason akoina lai o hi chule thado dinga good ho la akhat orlevi zinu zong Hamas tinui mi hon anathau hitan achapa tua kumthum vel thing panbep chu apule pin avet kol thona hi Israel in Palestine mi ho mi zale somgele thum thado dinga god hola chen mi som likit chu adam sunga sungkul tang dinga thutan na anki bol sa hiwin mi som nga le li chu kum sota sungkul tang dinga thutan na anki bol sa hiwin chule mi zale som likhat ho chu Gaza Strip gam sunga gale tola niki ban holoi chu hiwi Israel mi ho mi som thum le thum ho thado ne ding chun Israel government in Palestine mi ho mi sangle zakole li thado dinga go do hitan chuchi hola ami za sagi le som thum le sagi chu ahin ko asungkul tang dinga thutan na anki bol sa holoi hiwi Hamas tinoi mi hon Israel mi amat ho chu mi zani le somali khat hiwin chuchi hola chun mi som sagi le gup chu Hamas ho khutno ya omna lai hiwi
Government of Manipur Directorate of Health Service on order khat hin so dawin CMHT card nei ho adingin kukite gamsunga private hospital khat ideal nursing home tuibong chu empanel ahin pi nau thu ho in phongdo tawvi ideal nursing home a CMHT card nei ho kivet sa theding hi tawvi sumuna kivet sa theding ho chu naw nei ding ho le numei nat na ho chule general surgery ho hiding hiuvi thuso ichanin kichai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin ni khupa